Belén, querías comentar algo? El último párrafo del poema. O último párrafo, y entonces bueno. Я си векуната на стане минино да раста прикон стикава да бъде камни. Always we are facing many worst things, when in our life, especially my life. Sometimes I'm afraid about this world, what happened. Everything is against me. I realize like that. That time sometimes one God will come for meet me, but I didn't know this is God or other things. That time I closed my doors. That God can return. Come without make me. I don't know this is God or another anything will come, and always I'm facing many worst things in my life. Sometimes God will come, but we don't know. But it was come back without me. Explica que na nosa vida e na súa vida en particular que nos enfrentamos a cousas moi negativas e que no seu caso pois que moitas veces tiña medo e a sensación de que todas as cousas iban en contra súa. Entón que ao final dese poema fala de que nesa situación pois se chegase unha deusa á súa porta e non sabería se é unha deusa ou non, e que as súas portas estarían pechadas e que entón podería pasar de largo e deixala ir, non? Sen decatarse de que era unha deusa. Entendemos que é algo bo, non? Sin decatarse de que é algo bo, porque está pechada. ¿Cómo llegó a donde está ahora mismo? Porque me imagino que naciendo en la sociedad que nació, que no sería fácil tampoco. ¿Cómo? How did you come to that position in which you are now? Because you had very difficult beginnings in your life. How did you manage to come to your present position? How I'm coming here? No, not here, generally in life. How did you manage to... Yeah. Yeah. In whole life I was, before 20 years, I was getting identity crisis in my life. Who am I? I don't know. What kind of life this life? I'm sitting in home. I haven't any work. I cannot reach anywhere. I cannot meet anybody. Really, I didn't like that life. But this is my life. The community and everybody is gave to me. This is your life. But I don't want adopt that life. I don't want sitting there. I want broken everything. And who am I? I want prove myself also. Not for other people. Myself also I need not prove. Then I'm doing my work. I'm writing poems. And I have some willpower also. Then I got now this position. En que hai 20 anos, pois ela pasou por unha crise de identidade na que empezou a preguntarse pois quen era ela e que era esa vida que levaba, de estar sempre pois encerrada, non podía traballar, non podía xuntarse con outra xente, pois sentíase moi descontenta con esa situación, pero todo o mundo lle dicía que esa era a súa vida e que era o que tiña que facer. Pero ela non quería levar esa vida, non quería estar aí sentada sen máis e decidiu romper con esa situación para demostrarlo non a outra xente, senón a si mesma, para demostrar que as cousas podían ser diferentes, e aí empezou a escribir. Tamén di sempre que ten forza de vontade, que iso foi o que axudou a chegar a onde está agora.
Here everybody can decide your life, what will I become, what will study, what can I do. You can decide everything by your own. But in our country it's not easy to decide our want. That's the problem. Other people are decide for you. Parents or society or religious people and politically. If many things happen, personal life and as a person we cannot decide everything. As education or life or marriage and everything. Que aquí pues que estades afeitas e afeitos a decidir por vos pois que queredes estudiar ou que queredes facer coa vosa vida, pero que no seu país, na súa situación que é totalmente diferente, porque a xente non ten a capacidade de decidir, son sempre outras persoas as que deciden, pois a familia ou a sociedade, as autoridades religiosas ou políticas, e a persoa individualmente ten moitas dificultades para poder decidir pois, sobre a súa educación, sobre o seu matrimonio, sobre a súa vida en xeral. But this is not actually so, because people here are also under pressure to make decisions. So, estou explicando que iso tampouco é así, porque aquí tamén temos moitas presións a hora de tomar decisións sobre que queremos estudiar ou sobre a nosa vida. Politically you have some pressure. No, not politically. Your families will put pressure what you should study, what you shouldn't study, or don't go with this kind of people. There's also a lot of pressure from society. Vos podedes achegarlle mellor algún exemplo, algún exemplo de como non somos aínda tan libres, non? Cousas que incluso temos comentado en clase, non? Pero en comparación no le vamos a decir nada, o sea... No, pero mellor é moi interesante o que lle podedes decir. Entendedes? Sempre... A mí, por ejemplo, mi madre me obligó durante toda mi infancia a tocar el piano todos los días, 3 horas al día, y me perdí mi infancia por ello. Ahora que ya soy mayor, ya me liberé. She's saying that, for example, her mother was adamant that she plays the piano. Since she was a child, she was forced to do that. And now she's older, so she doesn't bother. But her whole childhood was wasted because her mother forced her to do this. Podedes poñerlle máis exemplos, se cadra, non? Western countries use this. No, this is only the image that you people have, because you don't live here. As cousas que comentábamos cando vimos a película do vestido de Mario, non? Vos acordades que víamos como había un pouco marxe de liberdade, non? Que comentábamos, que había moita liberdade agachada, non? Pois era o que dice Chis que dábamos na clase, que aquí están moi marcados os estereotipos, sobre todo referente ás mulleres e aos homes, porque a sociedade sempre espera que as mulleres se comporten dunha forma e os homes de outra forma. E se rompes eso é como se xa estiveses fora, como se non estiveses integrado, por así dicilo, é como se fose que o marca a sociedade que ten que ser así, e o que non é así está como mal visto, pero non ten por que ser así, xa que... Pero eso nos marca que non somos de todo iso. And that here also there is a lot of pressure in terms of what is being male and female. And that they don't have the freedom. Whoever moves out of those definitions or those boundaries, they will also be excluded and they will not be accepted by the society. Para min é moi interesante que lle contedes estas cousas porque, bueno, levo moitos anos case convivindo na India, non? Pasei moito tempo en Tamil Nadu en particular, e cando falamos, por exemplo, do tema dos dereitos das mulleres, pois ali moitas veces se percibe que como nos podemos ir en minisaia, pois xa temos, dicir, é todo un coñecemento moi superficial, non? Polos dous lados. E que hai a percepción xeral de que en Europa as mulleres xa temos todos os dereitos e que vivimos moi ben e que aquí non hai igualdade. E claro, eu sempre lles explico que hai 30 anos miña mãe non podía abrir unha conta bancaria. Entón, claro, quedan un pouco como en estado de shock porque non é para nada a imaxe que teñen nos nosos países. Entón, eu creo que é importante isto que lle estades contando, non? Que tamén o coñecemento ten que ser polos dous lados e tamén que os dereitos que temos son dereitos conseguidos con moito esforzo, non? E con moita loita de moitas mulleres e dos movimentos feministas que non, as nosas sociedades non naceron
con dereitos, o sea, as mulleres temos dereitos porque loitamos por eles. I'm just sharing that in India people have a very stereotypical image of the West, and they think because we can wear miniskirts or something like that, they will think that we don't have any gender discrimination. And whenever I am there, I always share, no, this is not so. Querías comentar? Aquí non estamos en tanta desigualdade como ali, pero sigo en desigualdade, por exemplo, para algúns traballos non coñen mulleres, supoño que todo en general. She's saying that maybe the level is not the same, but here there are many jobs for which women are not taken. That will be the same. En todo o mundo, ¿no? Compartimos, por desgracia, esa situación. Incluso a remuneración polo mesmo traballo, ¿no? Cantas veces polo mesmo traballo cobran hasta un 40% menos por ser muller. Son cousas que para eles pensan que aquí temos todo, como temos unhas legislacións tan boas que nos axudan, logo pensan que a realidade concorda con iso, pero a realidade vemos que hai moitas eivas ainda, non? E ¿qué sensación le dio cuando vino aquí y vio a, no sé, a todas las chicas con escotes, con lo que decíamos antes, minifaldas, pudiendo andar tan libres en teoría? Y no sé, ¿cómo lo percibió allí? It's asking how do you feel when you see the women here wearing miniskirts or like before, no? You saw the girls In India, some places they are wearing like these dresses. Some upper class people, highly educated people, they are using these dresses, but not much. So that the people are there criticize them. They are aware about it. They didn't use usually, but some people they are using. Bueno, dicen ainda que tamén hai lugares e sobre todo xente que ten pues, máis nivel educativo. In Mumbai is a high that city they are using like Depende nas cidades, non? Por exemplo, nas grandes cidades, en Mumbai ou en Delhi, que sí que hai moitas mozas que visten como nos podemos vestir aquí, non? Con ese tipo de roupa, pero que a xente, senón noutros entornos, pues, que as critican por vestir así, cosa que tampouco é moi distinto do que pasa aquí. Tampouco. Sikkim, Nagaland, Meghalaya, they have the like totally Western culture they have. I don't know, they don't want to identify they are Indians. The nearest to China is nearest to Vietnam. They want to identify with their people. Their culture is also there. The people, everybody is making girls. Everybody is making the same kind of dresses. E, bueno, tamén a India é un país moi grande, non? Para de algunhas rexións, por exemplo, que están próximas a China, pois aí a forma de vestir é totalmente diferente, non levan a roupa que levan no sur, que se parece xa a cultura bastante máis a da China que o que entendemos como cultura india, na forma de vestir e todo.